مەڵە شڤان یان شڤان سەعید بەڕوشکی کەسێکی بەرنیاسە لە دهۆکێ ماوێ 2 ساڵ و 5 مەهان هات زیندانکردن بە تهمەتên cuda cuda û ji mînberê hat ladan bixwe gottarbêj û pêşnivêj e û helgirê sê bawernama ye. و سرراي أفي چند حكومة دفاع الحق ومافت خلقه كي كري وليت خو كري وليت خلقه هرمي كري ام هاتينا دست سركرنو هاتينا زندان كرم 6 سالت يت زندان كرنه سرما هاتنا ساپاندن يعني افهمي بينا اگر امش همي حقوق هاتينا ببشكرن وش وظيفه خوجكم من سي شهاده هنا السر منبر بيام مدگاند مەڵە شڤان bi çavên per rondek wêl dîmenên xwet nêrîtin dema hatiye girtin beriya çend salan û zarokên wî gazît kir babê me yê bêgun nehe. Niha wê xwe kandîd kirî û dibêjît mafekê rewa ye min xwe berbijêr kirî ji ber ku hîç tawanek li ser min nîne. حقوقنا مهمية هاتينا ببشكرن ما پنا بر ام خو کاندید کین چینا منبر پارلمانی کو اوج بوما جهکه منبر وكيا مزقفت كو ركمنات يدان اويري ام بتر بياما خوب جاينين دفاع الحق ومافت خلقه كي بكين وخدمتا قلو ولاتو نشتيمان اخو آين خو بكين. کمیسیونا بالaya serbixweya helbijartina merç hebûn ji bo tomarkirina her take kesekê Iraqî ku xwe berbijêr biketin û li destpêkê mela şivan hat bû ladan lê piştî biryara Encûmenê Dadwerî li Iraqê carek din vegeriyaye. چپێناوێتن یعنی چێش قیبەلی لاانێکی دیڤە یان چەند کاندیدا بە یا هاتیە ڕاوانەکردن و نەوتوانە باعتیبار ئەڤەت محکوم بووم بەلێ با نەوتوانە چوونە نەزەهەتی و هاتنە بلندکردن و پشتێندی چ سەردیانە جارێک دیز ئەڤە گەڕناوە گوتشێر خو هەمجا کاندیدیان و پروپاگندا خوبیان و بین یعنی هجماندن و کاندید برجا دنگدانی. نبتنه مەڵە şivan وەکو çalakvanekê deverabadînan xwe kandîd kiriye belkû çendîn çalakvana û li ser lîstên cuda cuda xwe kandîd kirîne ku bangeşeya wê çendê dikin wê çaksaziyê li Perlemanê Herêma Kurdistana Iraqê encam den û dijî her gendeliyekê rawestin. Kawa Emerdengê Amerîka Duhok.